babere bakuboligwa bene kwenekya bunango bwatirana bali asingencho yokwenekya amagendero okwana oyoligetie ekerogo imeye wadi ya Nyatiko Daniel Nyakundi gwetera ekyama gya Jubilee nigo aganirya barayabo kwenekya bunango bikabali tofauti cyabo ensemo nabo igogokorera abananchi amagendero boigoni gabulia okubwatirana kurasi serikali enene nabo ige serikali kaunti ya Kisii Lekwenekya obokoleri obuya mulikito Brighton Makoli norogotyoruo. Gusii ni gatetebna ekarochi elibere chikurwana no bunyansi bogosareka sibono abagusii bagendete kuboria abarai anene kuru asorongoro Gusii ikwenekya binango bikabari tofauti cyabo ensemo na gokora emiremeri abananchi babachorete gokora anekero bakirite chikura kwenekya na magendero ngo chara si county ya Kisii amo neli ya Nyamira uyu bangoiga gosaba okuborio kwo no yorigitie kirogo gwetera sikiama gya Jubilee sigwodi ya Nyatiko Daniel Nyakundi uyibono boliri abarai anene kurwa si county ya Kisii go chama na gukwana niliogi elimo. Tunaomba kwa ushirikiano wa serikali kuu na gavana wa kaunti ya Kisii na pia mheshimiwa Usuru washikane wakuwe kitu kimoja ili wananchi waweze kupata maendeleo, kwa sababu wananchi walipiga kura wakitumainia kusaidika na kupata maendeleo zaidi. So watu wanapososana, watu wanapopigana, watu wakiendelea, viongozi wakiendelea kutukanana, wananchi hawezi pata maendeleo. Na vile sisi tunaona watu wengi, wananchi wengi wanatamani sana maendeleo. Nyakundi oyorgo kwana yo ase amatanga ayamo asensemo ya muticho ebunge ya South Mugirango nikobono boigo abolirie omugwasiri bolendi bwemekithuro kindiki wene kibuna obolendi ngotingubore asense ya Kenya anene nonyina chibara anene karotore asichinga kechi che Christmas. Tunaomba sana waziri wa ulinzi, waziri wa security ambaye ni mheshimiwa Kindiki ambaye tunamheshimu kama wakili, afanye bidii. Maafisa wetu wa trafiki wachunge kabisa barabara, watu wapate usalama, kwa sababu ya wakati tunakaribia msimu wa Krismasi. Wegonya kundi nganyarega kuboli abatendia sensemo yoburendi kwene kibinango karbale miremo ne county gosini serikali chi county. So tunaomba serikali kuu tafadhali kwa ushirikiano na kaunti yetu, makaunti zetu, magavana tuweze kupata security. Kubwatikana nobogi magokonga nigo Nyakundi ateruna oboibi no bosani gobo komentakana korende nigo asemiria basaya gwitanga koru asibikorwe ebyo ebirere gosibira abairere kubwatwa na gosibwa asecherane korobara toke na mamocho buna ayo. Kwa sababu ya njaa watu wengine wameanza mambo ya ukora, so tunaomba vijana wetu wajikinge kutoka kwa wakora na pia wasikize wazazi, na pia wazazi wafuatilie watoto wao vile wanatembea, vile wanakaa kwa nyumba, vile wanatoka na vile wanarudi, ili tuweze kupunguza mambo mengi ya ujambazi. Bado mabarabara yao iko nyuma, iko chini. Nimeona watu hawana maji, wengine wako na mahitaji, wanataka stima. So tunaomba washirikiane, kiongozi MCA wao awafikie karibu ili ajue wanahitaji nini, because shida zao watasuluhisha na viongozi wao. Ngoribo teriketa seni kiandi TV ridariane Brighton Makoli.